izoba rya nyamwebazyo aha kanisa ya All Saints Church Rushere iyo mu district ya Kiruhura bashitamisa umuburizi okutware kanisa eji eyayombekerwe bwa nyuma y'umwijorano aha kanisa y'obureberezi ya St Emmanuel Cathedral Rushere. Abantu kabo mubatte mu karona no mubatte mubatte cy'abantu abagore 10 abandigana abandi 50 no kurekera urunanira kurekera musoro ngo kurekera ntenda gumizamu tukora ekanisa y'empaka wiri first twaza kora rutari ekanisa plastaringe omwanya ogwo kandi tugaruke tukore Facebook zenyuma tugitera Facebook zone ekindi tugendere kombeka amazu gintasi abakristayo tubaruhamu nonga abo gumana barugwa mukamwe shanga amakagabo garukubi konke bingi byona babiteka kai kanisa. Omuburizi oshitamisibwe agizire ngo bwiro bw'amazere arukuhereza nibinji ebyarabiremo akuba ko kubori nko mwana muto noyebembera abantu bafutizire ecyo kubanza toyine na sente konkabo uri kwebembera. They are prominent people and they are well off in their pockets. So abantu musanga nobwo kureta ekitenso bakireba nk'ecyo mwana nari bareba revo tokagizirota tokagishikiremo eje niyo kuri anka challenge y'amani. Omuguruzi witu ntumukunda kurigera emyaka 2 etwasiya nawe tumwinaha ntugenda nawe ntitensa nawe ntikika nawe kandi tureba ngo ariyo natungura ekanisa yitu abantu bona barundi no myanya yona kandi abagarira rumukama bajunuru no mwanya bugashyikireho hano y'imyaka 2 ekanisa ndisho yatandikira mu tamuneji nkitaji bageta mita cyacu bigana no wagitandikira mwe tumusime tita omugandi kubire kurigo kwesima konka izoba ryanyemwe bazgaha mukorogo kusima ko wishemwe Anet Kananura obira kwatanise no mushija we Charles Kananura Mugarura ahabwebe mukama ruhanga bakorire kumanya ngweza oyinesho ngazone zo kusimoha ondisho kurungwe kucwekere inga kwa kukamu aine kumwe watiri kweshangana yashanga aine kumwe nukurizire mutari kumanya mwe no kusima uza tushime kwanza kugamba ho nonga iwo ko kureba ibyatwirize amagara ibyatwiri ngwe nyaturanye ibanja yo kusima uwishe ngo nje mugambara hazande batatwire azakinyizi yakonga mwenu ngumari nchabere buri yomari amanya yima mukama hamwihire twigo kusima rahanga abo kubanyo mukama ni musima nindeba hanyihire nyona family mweni abataka kikozire nishaba ngo munimo mukikore ogwa tugambire okuruhanga ya muhonise butando eyabire mu mazereho nyonga tunga accident kandi omotoka nyenga na kashara omotoka timwe okiyabire kandi kuvuga speed nteka cyanyambere ngakire mwakeshongoro ka Yesu bera nange oba yacwekera kakono pinki chimani imotoka yatwara yanagomchibera twatwine muzee wita kakomere amisho tukatugateka kuma kwa mzee kuyanjireho yasijira Chelsea twaje mkantu agomo Arsenal ko si atwagomo rogo ingine kongere kutangaza orore saden nimje ya jengiri kandi Chelsea katiberunzi gasha kwa Paul Turyamureba na Onesmus Ndiyanabo.